Unang mikmat kaseng V.P.P na North Shillong, uba Adalbert Nangrum, henne kasi ulay Ujor siya kamikhalaya Lokayukta, Halor ka Jingbym Biang ka Jingpyntreikam ya ka Saubhagya scheme. Habapan pau hakilat patay kubor, uba Nangrum ula kami lanti, ba kamikhalaya Lokayukta, kan chimkia hakabayade, bat kani ka Jing Ujor persya yaki ofisar sarkar, kibadan kti hakikam bamsab hakabayade, bat ka Jingpyntreikam yaki scheme kibalawan lengba ka sarkar pedeng. Kalau kumpulan iradiki lepas terus, kini kita kecil semua kita berhakmat do. Kalau bangis kem ka Lokayukta, aku kejalam jom chairman, buat ki waypat ki benches kiba deban sini ban caci hadir menghadapan lodge yang ada komplain, nangis kem bahkan don ka judicious ke kahok aku bang kimintingan yo pabadai omong tak kecil mentua jonga rekam tamu nak benta kejelah. Wadla kalaya